much for my baby. Sa regle men madame, depi lò se la iti ya, sa regle men. Mwen pale mbaka pale lang sa, non? Mwen men bitik, lè mwen yo pale de kon soti mwen. Mwen fati e jure ya, mwen bon bako nan ina lang, na sa mkone. Mwen dekouraje mwen men. Mwen sonjou kan men mwen pale lang nan men jan sa E yon kongo mye pitit bon, men mwen da achete jen nan sabou, bon bako nji jakare. Le mwen men de yon moun demande ki achete pou. Mwen sa nan fe bitik, nan konti manche pou lwa sin baje nou kek yon notaman de nou bitik. En biye sabou mwen fe, ou te ka isi sinke wè pitit notaman de servis. En biye sabou fe bitik, de mi anale bitik. Ayan ale non, konti manche bitik. Ouh, kon al te nan isi. Oh! Ake la boss? Abado. Ou vin chita boy si ala wak nesipal ki ala men? A bon, de pou vin la baba, ou vin gwen bon tivan. Ou men gen kash ni ou vin pou an fan? Kash ni, a mwen patel man iti de bari sa nan. Ame chef ou e nan peyi moun yo? E pa pe sou de chef non, ke sou de vie ou. Ou chef sa konen ke la boss? Ha. Ou plet mou al vote an ba. Men ou konen ou men ki pi vie ou. Ki bo pou mpase mou al vote plet an la. Papa mbamele nan bari sa ou papa. Bari pnet bari mbamele nan Non bari mouche, sa. gen mouche pase sa konen. Mwen gen pil kwa al tina, yon pil moun, yon pil lòk kote katan problem. Men yo din, se nan kwa ken la pou mal vote ou plet an. Men kwa, Non, mbamele nan bari polis. An ba an de sa ou men, mou waje mala iti? Mouche, bache mal Haiti men. Koum so bala iti? Bon men wap di mba Haiti, moun wache mal Haiti, moun ki gen 20 an wache mal Haiti, kou nou vle pou mal Haiti. Ou pi an 5 mwen? Kom pi an 5 ou men. E pi tou, mou ansyen an te a ou men, kenen men pa ou lman pale, men lang nan pa kon pale men. A mouche, akote mdi tan, gade manje diri, koupe kan, se ou men ki pale, e ou men ka pale. Mwen bon? E ve? Ni sa gen bon men ki so pale ou men. Sa mbali pou an yol? Devye ou konti. A we, e sa ke le bi ou apre, avre ti so do tap so dem. A ou konti bi ou. E sa mwen geta sou men. Mouche, ban fon pose la men. Men, sa gen boy si a men. Kou boy si a rele men, boy si a nan son boy si a. Boy si a rele palke. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mesdames, ça va pas manquer pas fouet. Nous va plus mal, nous devons essayer. Bay nou vin mande? San vin mande la? Sa beje achete, men yon mwen ki te bak nou, an pa kon ki chanre lo. Ka di ki chanre le pou kache, ki te danyan se le ple. Yi mande ki jan? Bay sa rete. Ha? Mwen kon te di ap joun nou bola kalam pa kon? Et nous besoin acheter, même dans nous. Haïti yo remeli, men pa kon ki chanre le. Mwen bagay nou amwel yo. Mwen bagay nou amwel yo? Mais Haïti qui va produire ça, c'est nous qui vient avec ici. Non, ici, Ah, mais bon, nous, il est en parole, il fait canne. Mwen Ça me sape là. Ah, mais dis comment il est là. Bay sa mwen bola kalam kon te di apre li bay sa reflesko. Ou pas de bail, nous, les comptes pour elle, nous avons Eh bien, merci, merci. On va l'acheter, merci. Oui. Ah, mais la mienne,